Jel mi dobra nova podloga, a? To je izdržljivija nego OSB-ka što je bila. Zašto je ona tu? Zato što uskoro slijedi na YouTube-u Antina garaža specijal koji se tiče solara. Bili vi investitor pa željeli sebi staviti solare ili ste izvođač, svakako pogledajte, bit će vam korisno. A evo mali teaser korisni također za izvođače prije nego što stavimo taj YouTube. Dakle, Milwaukee je izbacio jedan inteligentni alat koji ima umjetnu inteligenciju u sebi. Sad ću zdravo seljački objasniti kako funkcionira. Znači, ovdje skineš Milwaukee aplikaciju i unutra štelaš kojom snagom ćeš zašarafiti. Te sve snage koje si unio vežeš uz 1, 2, 3, 4 i imaš u stvari 4 memorirana slota za 4 različite vrste vijaka. To u praksi znači kad si na krovu i šarafiš solare i imaš više različitih vrsta vijaka, jednostavno s jednim alatom pičiš i šarafiš i nema potrebe za mijenjanjem alata i siguran si da si sve savršeno dobro zašarafi. Osim toga još su promijenili svjetla, vidiš drugčija su svjetla. Ko da sam ovo već negdje vidio. Evo kaže da ima i garanciju za 45.000 stiskanja. Onda nemojte raditi ovo što ja radim. Evo već sam smanjio malo.